Čaute ľudia, takže ja dám jednu vec a on dá druhú a ideme hádať. Takže ja mám Slovakia 2025 pohár. Ty máš čo? Ja mám antiperspirant, no. Proste sprej pod pazuchou. Mám Axe. No, tak hoď nejakých 10 cm, hoď s tým. Ja sa bojím. No, dobré. No. Zober si ruku a nech tam mi o to proste, chápeš? Aha, chápem. Počuješ? A nech tam mi o to ako, že... Nemám nechty. Jaj? Počkaj, zase som to ťukal. O to železné skús. Ale keďže na tom železné není. Aha. Tak. No, poď. Zaklepkaj na to, prostami. Nechtami. Aha, dobre. Ja sa nechcem púšťať, ak je to ono. No. Hoď to z 2 cm. To som držal, hej, ja to mám pustiť. Hej. Ak sa to nerozbije, no, tak nič. No. No, Takže, no, posledné. Tak zapni, striekaj s tým. No, ide. počkaj, ja rozmýšľam. Cítim. Což máš gum. Počkaj, ale to je ťažké, počkaj. No, jednu poslednú. Tou druhou časťou pobuchaj o stôl, akože, že máš takto si pobuchala a takto teraz. No. Môžeme hádať? Aha. No ja si myslím, že máš. Ja si myslím, že nemáš. Máš? Nemám. To je no? Ja som hovoril Axe. Ja som nevedel. To si uvádzal. Dobre, to je všetko. Čauku.